Pasukan Rusia kembali menyisir wilayah Donetsk. Mereka melakukan serangan besar-besaran ke posisi tentara Ukraina. Pasukan Rusia menggunakan mortir, senapan hingga beberapa amunisi lainnya dalam menyerang. Pasukan Rusia maju dan menyisir dari satu rumah ke rumah lainnya. Rekamannya diunggah di Telegram pada Selasa 14 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman yang diambil oleh militer Rusia tentang penyerangan di Dachensky di wilayah Donetsk. Namun, belum diketahui total kerugian dari kedua belah pihak. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. После этого пошли на дома. Нужно было зачистить несколько домов. Зачистили, зачищали и минами, и птичками, и собственными силами. В некоторых домах стояли камни. Трудно было пройти, трудно было лежать, отлеживаться некоторое время, чтобы дали пройти. Плюс устанавливали также заходили через лесополку, 5 взводов. Через одну лесополку двигались некоторые 3 взвода, через правую лесополку двигались 2 взвода. Проходили по очереди двойками, либо тройками, чтобы не было скопления и нас не увидели. Брали очень хорошо опорники, ребята с 5-го взвода. Втроем взяли 4 опорника, обезвредили их полностью. После этого пошли на дома. Нужно было зачистить несколько домов. Зачистили, зачищали и минами, и птичками, и собственными силами. В некоторых домах стояли камни. Трудно было пройти, трудно было лежать, отлеживаться некоторое время, чтобы дали пройти нам. Плюс устанавливали также мины. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.